Базаларда Кырым харитасында тажип лекөлерни раст кетирмек мүмкүн. Оларның бірісі айны бойле рус тілінде Дивная адынен Карасу базар шайырынден Шимали Шарк тарафында ерлешкен. Ресми шекілде ғайып улайатқан кой оларақ белгіленген бу манзаралы ер Кубалач дағының ямачында, Шарқи болғанақ өзенінің башында ерлешкен. Да доғрысы есе кой Мырзакой дересінде ерлешкен. Койның тарихи ады есе мында бір вақытлары яшаған мырзалардан қалды. Ләкин шымды мында мырзалар яшамай. Төшелген ятақ темысравчиклар тегіз өтіленген софра ортысы ве ерлеріне қойылған шейлер. Бұның эпосы Бахтиле Муртазаеваның евінде айры бір оңайтлы мойытыны тешкелете. Эв диварларны яраштырған нағыш ресімлер есе шахси эллерінен япылған. Ана өзім ішледім бұны да. Daha küçükken kızıydım o kadar da, evlenmiyordum da. Bunu işleyildi. Yakım öğretti sizin? Самоучкаdır da o kadar da kim öğretecek edim beni, özüm. Şimdi nağışlaysınız mı? Şimdi oğa vaktim yok, şimdi çorap öreyim. Kışta vaktim boğanda çorap öreyim. Бахтиле аптетик evini de geldi, bostanı da bakmağa yetiştire. Айтқанына көре, қышны яшамақ үшін бүтін яз çalışmak керек. Çünkü sebzeler adet üzere aman-aman бүтін қышқа ете. Mına bu benim agarotum. Elimden kendine göre mına saçam. Bilek pomidor, bakla, kartop. Карасу базар районының Мырза көйінде Бахтиле Муртазаева 1978 сенеден берлі яшай. О вақытлары Қырымда Қырым татарлар язылмағанындан себеп Муртазаевлер қорантасы ұзақ бір көйчекте ерлешмеге мечбур болды. О заман көйдеки яшайыш бір қарар еді. Вемында яшаған иәле зияды жейді. Бахтиле ханымның умыр арқадашы бір қач елі велсі кечінді. Балалары есе өз қоранталарыны тызып, шәрге яқын көчті. Bu ortancı oğlum adı Seyran. Bu gelinim Gülnara. Bu torunçuğum birinci oğlançığı. Yani 3 tane oğlu var ona. Bu da torunum. Küçük oğlumun oğlançığı büyüğü. Ruslan adı. Bu bir evde 3. oğlanım, iki oğlu. Bu da torunçuğum, küçük enesi. Bu da küçük oğlum apayı, iki balasının, Fatime adı. Шерге Бахтиле ханым чоқ қатнамай, сықалда қомшаларымен берабер арабанен бара. Базы вақытлары есе мұстақыл шекілде топланылған файдалы отларнен тедевелене. Мына мисал оларақ чобан оты, русчасына материнка. Бұл отны ерлі сакинлер топлап пара üçün тапшыралар. Ал азырда Бахтиле апте татасынен берабер яшай. О 89 яшында. Яшына көре бұл қартана ев ішлеріні бежіріп оламай. Эсасен юноре ве чорап тоқый. Ularını etken son, uslep, urup, çorap buladı, istesen urme ur. Bu ise Бахтиле аптенің қомшысы Зылха Абдураманова. Сабақтан ерте о айван үшін печен топлай. Бұнен берабер бостаны да бақа. Айтқанына көре эвел койдей шейхлер ве мырзалар яшаған. Biz 88 yılda geldik. Arkadaşımla beraber, Хорантамызмен beraber. Arkadaşım babası вообще mından doğma şu Mırzaköy'den. Olar şeyh torunları ola. Evvelden уже 100 bin, 200 bin yıl evvelsi netilgen. Ana şunun içinde arkadaşım mında köçüp geldi. Şunun içinde biz bunda kaldık. Шымды Мырзакойге бақып, мында бір заманлары Белеширинскийлер сүлелесі яшағанына тасаввур етмек қиын. Тарихи мәліматларға көре Мырзакойде 1805 сенесі 16 болған ве 92 инсан яшаған. Эсасен Қырым татарлар. Арби топографик харитаға көре есе 1817 сенесі койде 28 сазбар олған. 1842 есе 41 болған. Evvel bir Mırza yaşayken bunda, eşitmekçi bilemem balam ben de onu. Bana Mırza yaşayken bunda, son onu da raskulaçut etkenler. Ne bolsa da biz kelgende onu binası turaydı bunda. Hepsi darkalıp ketті omurab. Бүгінге күнде есе Мырзакойде онға яқын қоранта яшай. Бұл эсасен эсли башлы инсанлар.
insanlar esasen sığır, qoyan, qoy ve atlarını baqa ve bunun beraber sebze ve meyvelerini o'stireyler. Yerli sakinlerinin bildirgenlerine göre koyda yaşamağa endi alıştılar ve bir başka yerge koçmege istemeyler. İsteklerinden biri bu koyda dükkanını açmak. Yaşayışқа да алыштық, өтмектін де өзіміз пішіреміз. Вообще магазин олса, бір хотя бы автолавка келгендей олса, чтобы продукталар нетмеге еңгілік олар еді тек адамларға. Мырза көйде çok boş evler бар. Lakin bu koy gayip olayatkan yer olarak belgilense de o pek belli. Ve o'zining Mırza tamirlarının degil. Mında bugün Avropada eng büyük olgan balqurtlar merkezi yerleşken. Merkez balqurtlar işlep çıkargan malzemelerinin degildi, o'zining çeşit hastalıklardan unikal tedavilev texnologiyanın belli. Bu merkezni ise mında bu yer Kırımның eng temiz ekologik yeri olgani için kurdular. Temiz ekologiyanın beraber Mırzakoy temiz, pak yürekli insanlarla de maqtanmalı. Bu büyük bir qoranta desek yanlışmamız. Çünkü mında bir sakin bir-birine yardım etmege hazır. Hepsimiz katnaşamız. Bek yaxşı komşuları mına 25 yıl. Mına bir yıl 25 yıl oldu. Bek yaxşı yaşayık. Mabetimiz. Pastaya mına duvalar neler yapamız. Постоянно kişiler keleler, niyeteler degen. Komşu koydan keleler. Mırza koyumuzga ziyaretimiz devamında biz bu koyda kederli sımalı insanlarını rast getirmedik. Mında yaşagan bir insan güler yüzlü ve musafirçan. Kimse büyük devlet meselelerini muzakere etmey. Herkes şahsi hayat ve tırışıvıyla yaşay. Ve ne ise bu insanlar mırzalar gibi zengin yaşamasalar da en esası onlar ağır şaraitlerde yaşap, özünde samimi gönül sıcaklığını saklap oldu.